San lá an-diugh ha sin dúna a bhíchan rí síal orach. Bheachcich mi, Janie mise son sí a gaol. Well, mar a savist, bí mi roi. Nach dig a golrum par Cille Daltan, an an turas mór MacMhìcheil an Ellen uile. Levi a roi turas na gach seachcin, suringud do sláinte inchin a barrachd sláinte fhisicach a lesacin. Dan bheach sa channeal mi a ferching na séir nan amanan for an tchéid mi turas mhór. Ar beatha an-diugh, ha cudromach mothachas a gaol na dhòighean MacMhìcheil. Emra hansa, gef mise seo le ruith mhór nan cuaiseachd Cille Daltan. Levi a roi, suring uit daadje urich heen eichting aan een dhòighean uile. Agus, suring uit slien eentje na lorg. Nach tjeid sin sa chaga? Ai, siwt ma ha. A fi gan roch, chanel mi ar sio ian y ffadwyn i fwr. Ach, tîrach le becyn yn ian, a mi ar arach yd môr erach gen. Chanel mi cynjoch jay hawn, ach a mi ferping nes asge, gw ffwsh, nes toliche, agus gw hinchinach, nes taingla le farfel mi ffwrach. Nam hyrysyn ar ffaller, gebych o ski sa hami as yn jay, ferch i mi is jishul ar son gach la. Ik kan hynny sio, chanel mi ysmynych i'ch mynd dat sy'n bi ach yn rwy hyn. Is mar sien, chanel go ach si erach gen. Apar Sealg. Ach, MacMhìcheil. Ach, urennen, femi mi barrachd si. Son barrachd si? Janie mi? Wel, heet mi gan ysgen. Son barrachd si? Janie mi? Wel, heet mi gan ysgen. Sìth! Oh! Donna. Then mission,